Mama wakwaba medin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Kebot a blogger or blog de ma NPP amayoku no na Kebot and then the nimbuafu as a wake canadrin e de actually Captain Smarty na Kebot ni some walking na say Captain Smart or the kashen kudu e ma yesumi to oda. Now the debia jina onua TV so onua machi o dwumadi ne so na toto ayampia na keka wadwen me anim ena de wom fatra his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na se Nyankopon etiase se osoro etiase you will never ever go unpunished and sana his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo efi na membu no mu anase odina membu akwawie 2024 na nyenti a Kebot ekase ina ne se Captain Smart enye no huni papa Captain person den tokwa eba omanyi mu enye ma Captain Smart eye yina ye ntokwa ho popoe 2024 eye election year into the Captain Smart eye no onjai yo na den tokwa beba okoka Captain Smart ntie ena ogina onua TV ordinator ofita egu no kon ho no oto ayampia and his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo we ho mane woni nsem and that sebio his excellency oni adwen na adwen sanade ade chese nsem na fata se journalist ejina TV so e kan ku na Captain Smart oka na nanu no koye wo boase na Kebot chese captain de ode bagana na enye o hweye na wo de wo ya ne de Nyankopon e na obetua wo kan nye kaketo akra busanfo yenti ensem a Kebot de etuja bi wo ho na sa nyame no o wakatuare mo bia he ni matie entimi ntai mblemu nyame na sa brante we die se Nyankopon ma ne fa ne ho di free ama one ne ma na da chi na yefu mu ma efo mu ho di tototo sa de a ene nyame be di ya papa I believe say Nyankopon so mo brante we say Captain Smart no emfa ne ho ni da se yeti o man mo e we asumdue ni we ahoto na babu bi ma wona se meka nche se komedi ne ho kire no na opese o force maburu kokontokwa o force maburu no me basa wo man no na peace e wo asumdue e wo ahoto e wo man no no ewiase ma man na hu se o man no ye ni ahoto no wo sha shimfi be na ya se nyensan more than 3 years ni e bia obeye bia amfa ba why you want me say e free sabre go say ba we betro kunyamu no o pese basa esi ensi so na ade esi wo oboase no ya na ye me ya say mo a mo call bi no oboase fo MPP fo na ade a mo call ho no mo kwa ya mo nkuntia mo hu nua no NDC fo da bi e ba ko se mo ko ba bi sa ma mo nko fight each against NDC. I was for some way and a captain sorry Kebot aka ede atre Captain Smart na yenti nsem no enta so se mu kuma NDC fo nyina na se MPP betra agonya so a ehimfo na odo ombeye ebebu oman no enye possible se kuma MPP fo nyina na se omu kwa tena ya ebusua ede ani gire ebebu oman no mu kwa ma mu fighting tia mo ho na mum nipa na wo ye dance Bible say already o say sintidia no alaba na de nam no subeba no sa nipa na onue it both MPP NDC maburu se mu tie me na o hyem kutupa o hyem yawo se de be ya mo ba ku tie mo ho no fa kwa gine sika mpempem dwumadi na wo di no wa gine sika e bone pa o woni mission ti o yesa adwuma no ti minu a wo ya NDC ni minu a wo ya MPP ni ti me nyen se me ka wi mo ombo dwana mo nkwase ebusia mo se video ma me sra mo so mo bo dwana mo de mo nkwase na mo ntam no mo mu nku no direct o see Bible na kai o see de sinti de manam so ba no o mi se de pan de so obie
adwene a wahyehyɛ ne tirimpo no ono na ɛwɔ sɛ mu yenu ka bom na mo attack na mo ku no na mo kyerɛ ne sɛ na dwene ne nsusuye no nye mo na ɛsɛ ɔde ba mo so na mu san ko ba sa na mo kutia mo ho no akɔgyina baabi no asere at the end of the day no afa ne ho adi free no akɔ no wo kwasia wani apai utia pai said the na esi wo boase a NDC ni no kosi se nkofo di mirika to se boy no so be papa na nimu no nim se NDC party ndi enya ka se mmoje hwegu party ti mudi basa nko a hele mpani no mampani na kam ya te ase se on de ba basa titira asem awudie eni nkwase asem a party bi ni Ghana o sen NDC ya yate nemom mesre mabu am wo NDC now is getting too far for you to kill your own brother or sister. No, stop. Ghana Security Service. Semonte ya. Medase. Ghana Security Service. Semonte ya mesre mo se. Ade abrante no se mo se mu na monte ya. De oye no. Very dangerous. Very, very dangerous, critical issue. No, cause I me say, ABC or Somalia, ABC or Congo, ABC or Rwanda, ABC or Liberia, all because of these people, so-called journalists. Any fight be ABC or man be also through politics, and so forth. What you have branded Dima oko. Ama say wa gintre ha timibu say mampani o tekonya say sebe mampani na o tekonya so wo man no eye nipa na say wo yaboa onyaboa oye nipa mi ne Dr. Smart nanado onyaboa wate oye nipa so wo abusuamu a ebia nka opɛ but obetima kan o pa kire no ye frɛ ho say ye see ade bi ye first democracy I any SSC akodwonti obi etimi gbegina baabi no de nanya bodo hwasa fo hene sister beta me da ase no odi atem for nothing and chi Oliver but day in and day out no sa brantie nya hokonya bi chance bi etrase won studio a inside the on chatting for say on bedi body no Ghana Security Service mo pese mo say munhu ye se munhu ya ehun popue kakra bi ne pie obo ase no ade tinye wasa betan the machine ne fidie no so ebusa omampani a wote konya so se sabi wo ye nipa ana wa ya boa na nyame eduru ba bi a enne ade bi se na manfo bi anhwe ye ano mbo furu omukase tie nyame no mbo se nyame wo ha nyame ni ho nyame I believe say nyame wo ho I believe say nyame